Emisioni 20, pjesa e 2. Margarita Liberaki. Jeta dhe vepra. Margarita Liberaki ishte një romanciere, dramaturge dhe skenariste greke, një nga pranit më të rëndësishme femërore në letrat greke. Ajo jetoi midis Greqisë dhe Francës dhe u vendos me romanin e saj autobiografik Ta psathina kapela, kapelet prej kashte e vitit 1946. Lindi në Athinë në vitin 1919 dhe ishte fëmia nga dy prindër të divorcuar, Themos Liberakis dhe Safo Meksis. Ajo u rrit me gjyshin e saj, botuesin Yorgos Feksis, i cili ja kaloi dashurinë për librat. Ajo u diplomua në Arsakio dhe studioi në Fakultetin Juridik të Universitetit të Athinës, nga ku u diplomua në vitin 1943. Debutoi në letërsinë greke në vitin 1945 me romanin Ta dhëndra, pemët, i cili u prit pozitivisht nga kritika. Një vit më pas, me romanin e saj Ta psathina kapela, kapelet prej kashte, ajo krijoi një nga veprat më përfaqësuese të letërsisë moderne greke për psikologjinë e adoleshencës. I vendosur në vitet 1930, libri ka si protagoniste 3 vajza, 3 motra, të cilat jetojnë në një fermë jashtë Athinës dhe prezanton jetën e tyre gjatë 3 verave radhazi, kur pushojnë si qenie adoleshente dhe tashmë kthehen në gra. Duke ndekur prirjen e intelektualëve si Kostas Achelos dhe Kornelios Kastoriadis, ajo u largua për në Paris në fund të viteve 40 së bashku me vajzën e saj, prozatoren e mëvorshme Margarita Karapanu. Pas divorcit që ajo kishte me avokatin Yorgos Karapanos, që atëherë ajo do të ndante jetën e saj mes 2 fendeve dhe 2 gjuhëve. Në vitin 1950, ajo botoi romanin e saj O Alos Aleksandros, Aleksandri tjetër, përpjekja më e rëndësishme e shkrimit modern në Greqi deri në atë kohë, duke futur dyshimin, papërcaktimin, psikanalizën dhe shkrimin eliptik në letërsinë greke. Që nga viti 1955, ajo ju përkushtua teatrit, me shfaqjen e saj, I Gineka tu Kandhavli, gruaja e Kandhavlis, ajo kërkon të shprehë në parim problemi femëror, por edhe të jap një dimension mitik marrëdhënieve njerëzore. Veprat e saj të mëvonshme, I Dhanaides, O Agios Prinkips, princi I shenjtë, Tomistiko Krevati, shtrati I fshehtë, O Sparagmos, lëndimi shpirtëror, Kjaton Apoda Esperinite Leti, për të munguarit ceremonia e mbrëmjes, To Misterio, misteri, erotika dhe Zoi, të cilat, sipas kritikut të teatrit Kostas Georgopoulos, përbën një trup të teatrit kryesisht ritual, I cili shprehimisht I kërkon rrënjët në ceremonit primitive dhe justifikimin e tij në zbulimin e veprave thelbësore njerëzore, dashurisë, komunikimit, por edhe konsensusit përmes një besimi të përbashkët. Ajo shkroi gjithashtu skenar për filma dhe televizione. Kështu skenarët e filmave I Majeki Poli, Toniku Kudhurunu dhe Fedra Tuzilda Sen mbajnë firmën e saj, por edhe seriali televiziv I Daskala me Tahrista Matja, mësuesja me sy të art, është transmetuar nga radio dhe televizioni grek në vitin 1979 dhe ishte një përshtatje e romanit të njëjtit titull nga Stratis Mirvilis, por edhe kapelet prej kashte u transmetua nga radio dhe televizioni grek në vitin 1995 si përshtatje e romanit të saj. Margarita Liberaki vdiq më 24 maj të vitit 2001 në moshën 82 vjeçare pas një sëmundje të gjatë. Në emisionin e sotëm do të dëgjoni fragmentin e dytë nga vepra Ta psathina kapela, kapelet prej kashte. Vendi kryesor I ngjarjeve të kësaj vepre ishte Kifisia dhe rrethinat e saj. Adoleshentja Katerina, si rrëfyese në veten e parë, paraqet përgjatë stinës së 3 verave shtigjet e përditshmërisht, së bashku me 2 motrat e saj më të mëdha, përkatësisht 2 dhe 4 vjet më të mëdha, Infanta dhe Maria. Konkretisht, ajo paraqet mendimet e tyre, ëndrat e tyre, marrëdhëniet e tyre me të rinjtë e klasës së tyre dhe në të njëjtën kohë prezanton personazhe të ndryshme të familjes së saj,
por edhe personazhe dytësore dhe periferike të mjedisit të saj shoqëror. Ndër këta persona, ata që bie në sy, përveç tretërinjve që krijojnë lidhje me vajzat, janë nëna e vajzave, Ana, gjyshi i tyre, gjyshja e tyre polake, Andreas, kapiteni, por edhe babai i tij. Nëpërmjet marrëdhënieve të ndryshme, rrëfimtarja dhe motrat e saj, duke u rritur, kalojnë në një lloj vetdijeje dhe inicimi që nga adoleshenca e deri në rininë e hershme. Dashuria e ndërthurur me jetën si forcë lëvizëse e saj, zë pjesën më të madhe të romanit, pothuajse për të gjithë personazhet e përfshirë dhe veçanërisht për tre vajzat. E madhja, Maria, do të martohet me shokun e saj të fëmirisë, Marion, pasi më parë ka qenë lidhur romantikisht me një djalë tjetër të ri. Ai është më afër anës realiste të jetës. Unë dua të jetoj si bimët dhe kafshët, thot ai diku. Nga sjellja e saj, në duke e shkujdesur, shumë përqarse dhe kontradiktat e marrëdhënieve me të tjerët, ajo më në fund e plotson veten si grua duke lindur 2 herë. Ajo zhvillohet në një grua ideale, duke shprehur ndonjëherë dhe në mënyra të ndryshme momenteve të mije, por edhe një pikpamje të veçantë personale dhe absolute për gjërat. Motra e dytë, Infanta, krijon një lidhje me djaloshin Nikitas, i cili në fund ndoshta e zmbraps në mënyrën e saj, edhe pse në fakt ajo ka rënë në dashuri me të. Ajo është nga ato femra që kërkon absolutin dhe duket se nuk ndikohet ndjeshëm nga marrëdhënia e këtij të riu të veçantë me një femër tjetër. Kontradikta në përgjithësi në veprimet e saj është një element konstant. Elementet e ngjashme gjejmë edhe te vajza më e re, Katerina, e cila është edhe rrëfimtarja e romanit. Është e vetmuar, me prirje izolimi, por edhe komunikuese, vetëm atëherë kur duhet. Ajo bie në dashuri me Davidin, por përmes një sër ndryshimesh emocionale, ajo refuzon propozimin e tij për martesë. Ajo është vazhdimisht në kërkim të rrugëve të ëndrave në jetën e saj, të cilat, në fund, përforcojnë nga kapiteni Andreas, përmes historive të babait të tij. Megjithatë, ajo vetë nuk e ka takuar kur Andreasin, i cili është një personazh diku mes realitetit dhe fantazi, dhe që në rrjedhën e rrëfimtarit, ai merr përmasat e një mitin. Bëhet fjalë për një personazh që është në thelb materiali kryesor edhe për karrierën e saj si shkrimtare, pasi heroinës i ka pëlqyer gjithmonë të ndërtojë mite dhe histori fantastike në jetën e saj të përditshme. Në këtë lojë, ajo josh edhe lexuesin, kur në fund tregon sikur Andreas vjen dhe bisedon me ta. Një tjetër personazh i cili nuk shfaqet në ngjarje, por në thelb është dhe ai një protagonist i fshehur dhe që është çdo ditë në mendimet e të gjithëve, veçanërisht të Katerinës dhe nënës së saj, është gjyshja polake, një grua shumë e bukur, e cila papritmas braktisë të shoqin për të ndjekur zërin e zemrës së saj në një muzikant të ardhur në Athinë. Mësohet se ëma e vajzave korrespondonte fshehurazi me të, në hijen e gjyshit, i cili nuk e përmendi kur këtë çështje, edhe pse nuk pushoi se u shqetësuari për këtë. Gjyshja polake merr dimensione ideale dhe mitike në mendimet dhe veprimet e Katerinës. Këto kulmojnë në maksimum, kur, në fund, rrëfimet e babait të Andreas, por sidomos letra e drejtuar nënës, i zbulojnë se të treja motrat kanë diçka nga personaliteti i gjyshes së tyre. Për sa i përket raporteve midis dy gjinive, është evidente se gjinia femërore në këtë roman të veçantë procedon e patrazuar në subjektin e evolucionit të gruas. Në nshtrimin në dukje i gruas ndaj burrit, i cili paraqitet si nivelues, herë trunor dhe gjithsesi si objekti i dëshirës së gruas, pasqyrohet mjaft negativisht përmes zakoneve bashkëkohore. Megjithatë, mund të themi se në thelb, tre protagonistet, secila me një rrugë të ndryshme drejt pjekurisë, madje edhe Maria, ndjekin një rrugë të vetmuar pavarësie. Natyra është një kontekst ikonik, brenda të cilit ndodhin ngjarjet dhe të cilat janë të lidhura në mënyrë të pasqyrshme me të. Është kudo dhe mbi të gjitha në faqet e librit, ndoshta ato të fundit janë dhe pak më reflektuese të romanit. Së fundmi, për sa i përket stilit, gjuha, veçanërisht në përshkrimet e natyrës, është poetike dhe rrjedhshme.
Romani është një ushtrim stili për vetë autoren. Τα ψάθινα καπέλα. Η βροχή. Από χτες ο καιρός είναι στη βροχή, μα δεν λέει να βρέξει. Συννεφιάζει, βγαίνει ο ήλιος, ξανασυννεφιάζει, αυτό γίνεται. Λίγες ψυχάλες πάνε να πέσουν, όμως μένουν στον αέρα, αναδίνοντας το άρωμα της ένωσής τους με τη γη, που ακόμα δεν έγινε. Τα δέντρα είναι αποφάσιστα, λυκίζουν πότε από εδώ, πότε από εκεί. Οι ρίζες και οι κορμοί ζητάν νερό, τα φύλλα θέλουν ήλιο. Σκοτεινιάζει. Ο ουρανός χαμηλώνει, όλα χαμηλώνουν. Τα ζώα φοβούνται. Οι κότες κουρνιάσανε. Τα κουνέλια κάθονται μαζεμένα και γλύφονται. Οι κατσίκες ρίχνουν γύρω βλέμματα ανήσυχα. Και ο Μαυρούκος φοβότανε. Κατέβαζε την κομμένη του ουρά, τα μάτια του παρακαλούσαν. Φαινόταν το ένα του δόντι σαν να το είχε ξεχάσει έξω από το στόμα και δεν το κουνούσε από κοντά μου. Εκεί τώρα δεν έχει να φοβάται. Η πλάκα που τον σκεπάζει είναι στέρεα. Κανένας άνεμος δεν μπορεί να τη σηκώσει. Βροντάει. Μια αστραπή. Κλείνουμε τα μάτια γιατί τη μεγάλη λάμψη δεν την αντέχουμε. Κρυώνουμε λίγο, μόλις. Και αυτό το κρύο είναι πιο δυνατό από τα χιόνια του χειμώνα. Βουβή κοιτάζουμε έξω από το τζάμι. Δεν τολμάμε να κάνουμε μια κίνηση, πιάστηκε η ανάσα μας. Πνιγόμαστε. Μια στιγμή και θα χαθούμε. Τότε πιάνει η βροχή. Ένα δάκρυ που δεν θα φτάσει ποτέ ως τα μάτια μας ανακουφίζει. Γελάμε. Ευχάριστο, λέει ο παππούς. Πολύ ευχάριστο. Αυτό για τον παππού θα πει ωφέλιμο για τα δέντρα. Ναι, πολύ, λέει και η θεία Τερέζα, τάχα για τα δέντρα, ενώ χαίρεται μόνο που θα μπορέσει να λουστεί με βρόχινο νερό. Η μητέρα δεν μιλάει. Τον πατέρα τον γνώρισε μέρα βροχερή. Θα ήθελα να τρέξω έξω, να χαρώ. Μα θα βρεχόμουν. Κάθομαι μαζεμένη στον καναπέ σαν γάτα. Δίχως σκέψη ακούω τη βροχή. Κάτι μαζεύεται μέσα μου που δεν ξέρω, που με γεμίζει χαρά και αγωνία. Ξαλαφρώνω μόνο όταν τραγουδάω, όταν γράφω λίγες λέξεις σε άσπρο χαρτί ή ζωγραφίζω σχήματα φανταστικά, πολλούς κύκλους τον ένα μέσα στον άλλο, ή τριφύλια με 4 φύλλα. Πάρε ένα βιβλίο, ένα κέντημα, λέει η μητέρα. Δεν μ' αρέσει να σε βλέπω με σταυρωμένα τα χέρια. Δεν μπορώ. Τι θα πει δεν μπορείς? Θα πει πως δεν μπορώ. Το βλέμμα της ανάβει. Ύστερα γίνεται παγερό. Δεν φτάνει ποτέ μέχρι το θυμό η μητέρα. Σταματάει λίγο πριν. Και τούτο είναι φοβερό, είναι σαν να σε πνίγει. Θα έπρεπε να με δείρεις, μητέρα, για την αφθάδειά μου. Η παλάμη σου να πέσει απάνω μου βαριά. Σηκώνουμε να τη ζητήσω συγχώρεση, μαντρέπουμε και σταματάω. Την κοιτάζω λοξά. Φαίνεται λυπημένη. Πλησιάζω τότε το τζάμι και χτυπάω τα δάχτυλά μου στο γυαλί. Παίζω ένα σκοπό της μόδας. Το αριστερό μου πόδι κρατάει το ρυθμό. Το βλέμμα της χαϊδεύει την πλάτη μου. Με έχει κιόλας συγχωρέσει. Τότε δεν βαστάω. Βγαίνω τρέχοντας από το δωμάτιο να πάω να κλάψω. Η βροχή πέφτει απάνω μου άφθονη. Τα μαλλιά μου κολλάνε στα κροτάφια. Η μητέρα θα με είδε από το τζάμι, όμως δεν με φώναξε. Η ώρα περνάει. Με κυριεύει σιγά σιγά η ευδαιμονία που έρχεται μετά τα δάκρυα. «Κατερίνα, τρελάθηκες?» Είναι η Μαρία. Βγαίνει από το σπίτι με την κουκούλα της και έρχεται και με τραβάει από το χέρι. Είναι πολύ τρυφερή, όταν δεν την απορροφάει ολότελα ο εαυτός της. «Θα πλευριτώσεις», λέει. «Είσαι μουσκεμα. Έλα μέσα να σε τρίψω». Άβουλη αφήνουμε. Πετάει τα ρούχα μου ένα-ένα. Με τη λίγη στα άσπρο μπουρνούζει. «Άσε με», της λέω. «Εσένα τι σε νοιάζει?» Κι όπως με κοιτάει με απορία. «Τι σε νοιάζει αν αρρωστήσω? Τι σας νοιάζει?» Ίσως αν αρρώστανα η μητέρα να μ' αγαπούσε πιο πολύ. Θα μου ανασήκωνε το κεφάλι για να μου δώσει να πιω νερό. Θα με παρακαλούσε να φάω. Το βράδυ στο σκοτάδι θα μου χάιδευε το μέτωπο. Και η κάμαρα θα μύριζε γιατρικά και λουλούδια. Κι εγώ, μια νύχτα που θα είχα πολύ πυρετό, θα της έλεγα «Το ξέρεις πως ώρες γίνεσαι κακιά?»
μου ψιθυρίζει η Μαρία. Τα χέρια της βαραίνουν στο κορμί μου. Με τρίβει πιο δυνατά από πριν. «Μαρία, ποιον θα παντρευτείς?» Τη ρωτάω τότε. «Εσένα τι σε νοιάζει?» λέει και γελάει. «Μα πώς, με νοιάζει. Τα βράδια πριν κοιμηθώ, σας συλλογίζουμε και σένα και την Ινφάντα και τη μητέρα και τον πατέρα και λίγο τη θεία Τερέζα και τον παππού. Πώς θα είναι η ζωή μας αργότερα, ρωτιέμαι. Τι θα κάνουμε? Γιατί πρέπει κάτι να κάνουμε. Δεν πρέπει, Μαρία?» Η βροχή έχει πάψει. Δεν κατάλαβα ποια στιγμή. Τα δέντρα μόνο στάζουν και οι σταλαγματιές τους γίνονται κόκκινες, κίτρινες, πράσινες, μες στον αέρα χρώματα του ουράνιου τόξου. Τι θες να πεις, Κατερίνα? Να μην αφήνουμε τον ήλιο να μας σκέει το πετσί και τη βροχή να μας μουσκεύει έτσι. Να τα βάλουμε με το Θεό, λοιπόν, Σωπαίνω. Δεν ήθελα να πω αυτό. Το Θεό τον σέβουμε. Να τα βάλουμε με το Θεό, λοιπόν, ξαναλέει η Μαρία και περιμένει την απάντησή μου σαν να εξαρτιέται από αυτήν η ζωή της. Ώρες σκέφτομαι τον Προμηθέα και... Τότε ξεσπάει. Γελάει όπως ποτέ ως τα τώρα δεν έχει γελάσει. «Τρέλα που την έχεις!» φωνάζει. «Μήπως θα ήθελες να γίνεις κι εσύ Προμηθέας? Μα σαν τι νομίζεις πως είμαστε? Μυρμήγκια είμαστε, τα ακούς? Μυρμήγκια!» Σοβαρεύει για λίγο, σμίγει τα φρύδια. Μια όρατη ασπίδα είναι μπροστά στο κορμί της. Το νιώθω πως αμήνεται. Από τι αλήθεια? «Πάντως εμένα», λέει, «δεν με τρελαίνουν αυτές οι ιστορίες. Θέλω να ζήσω σαν τα φυτά και σαν τα ζώα. Τα άλλα είναι όλα ψεύτικα». «Ποια άλλα?» ρωτάω. «Δεν σε καταλαβαίνω. Όσο για τον Προμηθέα τον ανάφερα γιατί θυμήθηκα μια έκθεση που μας είχαν βάλει στο σχολείο. Πώς βλέπετε τον Προμηθέα?» Ορθώνουμε κι εγώ. Κλείνομαι στο καβούκι μου. Δεν σμίγω τα φρύδια, όμως ο λαιμός μου ψηλώνει. Ψηλώνει. Η Μαρία με κοιτάει στα μάτια. Το ξέρει πως λέω ψέματα. «Εσύ ζητάς από τη ζωή πράγματα εξαιρετικά», ψιθυρίζει. «Εγώ όχι. Γιατί ξέρω πως η καθημερινή ζωή είναι που κρύβει τη μεγαλύτερη δύναμη». Αθόρυβα κλείνει την πόρτα πίσω της. Το μπουρνούζι έχει γλιστρήσει από τους ώμους μου και αφηρημένα κοιτάω το κορμί μου.